thiini wa studio muthi nitugeneirwo ni ageni na ageni aria matugeneire umuthi ni athaki a mithako ya ngerekano na mathakite nio metagwo Kabis Production na mehani getha tumamenye na ni junior moy ni umunaga ni umendete muno makiria na nikio moka ni getha makorwo magitukenia na tukimamenya na tukimenya kuria maikaraga maundu maria mageragira makoragwo makihoka ki na hihi ri ni kumerekeire Beredaya. Good morning. Morning. Atweta wa Geci. Njeta wa Geci. No magwitaga atia hindi wengi. Nyina wa Gituamba. Nyina wa Gituamba. Oyo ate niwe Gituamba. Oyo niwe Gituamba. Oyo. Ni anene abiyo. O nake ni muhiki wa Gituamba. Ani mutumia. Wako wa Mburi. Wa Mburi. Na ni ana wa Mburi. Etagwo Njoki. Twambiririe nawe nyina wa Gituamba. Wambe ugeithanie kamera namba 3. Umere witagwo atia ritwa ria kuriria ritari ria ku act na nigetha twambiririe. Okay, baba ritwa njitagwa Nancy wa Geci wa Mwangi na ria mithako njitagwa nyina wa Gituamba kana wa Gicobi na ningenaga ni kwirutira kuthaka. Wow. Umite ku? Nyumite Kirinyaga. Eyo barabara andu betagwa Ndarasa kabisa. Obau. Eyo bau betagwa Ndarasa. Betagwa Geci tani. Njitagwa Geci. Ona Geci uria bagome kuo. Wa Geci makoragwo kuo. Ekenerio uguo bure. Karibu sana. Asante. Mr. Gituamba. Yes ma'am. Uhoro waku? Ni mwega muno. Ndirenda ugeithanie kamera namba riri iyo ikurorete mbere iria na nigetha tukorwo tukiambiriria. Nina mukethia eroreria Kameme TV. Ndiye mbetagwa Saminyaga Okabi. Ria metha ngone marito ma M-Pesa na mundu otara wena ngaja no aikie kindu namba ya kwa yagereria na 0 rito ria mithako betagwa Gituamba na ni mukenu gukora ni aba. Wow. Yes. No kire na muhiki waku? Ni mukira muhiki waku. Ni muhiki no mutumia? Muhiki no mutumia? Nate mutumia tondu muhiki atoraga muhikirio. Muhiki ni muhiki. Ruto tienda kumeta mutumia. Ya akado. Aya. Ashenge. Metagwo atia? Project. Project ABCD. Project ABCD. Project ya mae yako ya hoa ya kuriba. Anyway, Njoki, uhoro wa rucini. Na ni muhana wa Burima. Ndukigeithania ha kamera na mbe mumere ritwa riaku ni ririko? Ina mukethia eroria Kameme TV. Marito ma kompyuta kwa Lydia wa Home. Nimite kuria Embu ngaciarirwa Embu ngathomera Embu ngatura Embu na ningenaga ni gukorwa ngimukenia wanamwe ino wa sendema ira tumuonagia ino wa Kameme TV. Karibu sana na ni ngatho muno ni undu wa gukira na guka nigetha mwaranirie na andu aria mamwendete muno mamwirораgira. Tawe ni utangaga Gituamba muno mtu wangu. Thank you. Niki umuragia? Mutumia wa Gituamba. Ni undu ndagia ciana. Riu nyendaga uria mukuru. Wendaga uyu? Uyu ni wenyendete riu tondu ni agia ciana. Na ithe ndwa muingatite? Ni ndamuingatite. Wa muingataga niki? Ndamuingatite ni kumumena ni undu ni araria ruga iria nditayenda. Ti wa kwanyu? Wendaga Mugikuyu tani? Ndenda Mugikuyu tani. Ngikiuga ngirwe Mugikuyu nake Mugikuyu agikiaga ciana. Ngiona kabore wa mbere. Gituamba nae ni watigithanirie muno. Kuri hindi ndakuonete uingatitwo kundu na kabagi ugacoka kwanyu. Aiki makuonirie rukungu? Nekite uguo. Ngatigo oyo tonagia tubesa. Ngamutiga ngagia minji. Ka project. Project. Nona project ngagakira nyomba. Na ngakaiga uria karenda. Riu unfortunately mbesa iria naina cio cia we koguo ngibutwa wira ni bado narumite. Riu nakio yakirwara. Agioka kunywera ndawa kwa mwari. Riu angora ria ndai na wira. Unisumbua. Riu akemubiti ni akengerera mwari nginya utikanwa no ambikirwe nja. Riu ngecoka kuyo na kenge kona nake no aumire mucii no athire no abikire kwingi. Riu Uyu wahika ni wamugirire kwa ahikire? No aregire gucoka. We nawe wonagio rukungu uyu ni uyu ukirite uguo niki? Riu Gituamba no andigire riria ina mbeca. Akithia gitumira mbeca agitumira gacungwa nyomba. Niena nie no ngokirona ni mucongi. We mundu wikuo ni ndugu ngikiuga kunja hapa na mimi nikakunja hapa. Na mwathani agiturathima tukiendelea na maisha. Uracokera mundu riria twikire kanite ni ngaringeku. Ria cokete na CDF ira CDF. Na CDF. Na umite kwa na mokasini. Asa. Ukiuga ndukumwenda. Wonire kando hau gacagacaini.
Wagacagacari wa icio kanda ni aukire kumba shoulder to cry on. Ukikora ku, ukigwa ku. Ku. Kacokia ngatho muno. Niki mwacemanirie ku? Niyo twacemanirie na Gituamba ku muthako wa mbere twambite tukathaka. Betagwa kanga cia mici. Kogu akiona ndiraruta kindu kiega. Kogu akiriria nduike nyina wake. Na ningitikira kumuciara. Riu tukithi na mbere na kuthaka. Niguo. Mwambiririe production niki giatumire mwambiririe production Gituamba? Initially ni nendete muno kuthaka. Na koguo ria naukire ngiocwa ni baba wetu tumwitaga baba wetu na mamu wetu makothe na kagore. Na magituba roles tukithaka igikinya bandu agitwira mwene mukurire riu mubana ta ciana itarenda kuma nyomba ri ya nyina. So esirie yore mungeka kaundu na inyui riu tukineciria tukinambiriria. Just like that. Wajoki niki giatumire wicirie no uthake? Wambiririe muthako waku wa mbere wari uriku? Muthako wako wa mbere ndakwaria voro wa ukorwa ni ongorwa ni kandari na ikana ka primary. Ninathakaga ngona ninapewa role iria ingi mararega ta ya gukorwa ni saitani, gukorwa ni barmaid. Kwata yowe. Kwata saitani. Arengi makarega role teo ngakora ninapewa na ninamiruta wega. Na kinya high school the same. Riu nao kana coka riu na ngimara niyo na cokire ngiria rais. Ni kiveo kiu. Wow. Kuona ni hawambiririe guthaka riu ni muthako. Rĩrĩa nambĩrĩrie kuthaka ni muthako it's around 2015 nĩrĩo twacemanirie na Mr. Makothe. Na akinambĩra kwĩna ni marenda kuthaka muthako wa Kithungu twawĩtaga Get It Right. We muthaka na Githungu? Yes ho. Githungu Yes. Yes. Githungu English. Nĩramũteithagia. Weta wote muthako ucio? Get It Right. Get It Right. He tuthakira ikidogo. Ewa kire nyaga ni moragia Githungu. Kiari hata ke Jamaica. Get It Right giguko K24. Get It Right. Yes. Moragia Githungu kiega. English. Yes. Ndigwirorera. Otherwise ni murangenia muno. Riu riria twire atiri riria murambiriria muthako. Mukoragwo tayari mwethete thoko kana niki gitumaga muthake muthako mugiciria kitondu ta riu ni ingiciria kindu ri no nginya ndiciria uria gutangatha na uria nguga. Weri ukoragwo githako twareku. I think passion niyo drivaga tondu ana tukiambiriria tutiana market. Market gacia ukire kwiyumiria. Na tukira ngai ni wega. Koguo wali mwana tukithaka tutitakaga ati cut ati tuthondeke mwititio twititio tuthondekaga twarega kuona kuria tukovira ni tukwenderia andu. Riu mukoragwo muiguite uhoro ni umugire muno kaba muthake. Wenda ni muthakaga rimwe kana icikaga kwa kugurwo. So far mukiambiriria twathakirie ya mbere ikendethereria gucaria market guku tukethaka ya kairi na ya kathatu niyo mwocire. Wow. Koguo so far ya mbere te monu bandu bakotie but I still believe tondu we wa guku itapata nini but no turacokeria ngai gatho tondu nginya guguti muthako tuthakite utaina bandu ri wane no turathaka no waturebo kana no kuoyo ni kwihoka ngai. Riu ri mundu wakwa ri kiroto giaku ikoragwo wambiririe guthaka wigana atia? Ni ndambirie kuthaka ndi kana ka Sunday school. Ni ndathakaga ngithie ugu tukiambia kuthaka to youth tukithie ugu tukingithaka ndi mutumia wa Mothers Union. Na tukithaka turia atumia Mothers Union umwe no nginya pretend ye muthuri ndura tutari tuthake na athuri. Koguo ni nda pretend ndi muthuri ngatwaraga madam outing ngakimugurira tunyama tucobi ngamukenia. In fact ngiona ndina that passion. Ukiona wena passion riria ciana ciaku ikuoyaga atia? Ciana ciakwa kenjuge ni ikenagirira tondu ta mutumia mwa mubezi wakwa etagwa nyina wange citawe. Mubezi ni ndu mwanake my daughter in law
Wangeci. Gĩkĩragwo mũbĩci. Mũkwa mũbĩci. No nginya warie wĩrute. Akora no wenda twĩgucane. Tũgatigĩrĩre vi. Yes. Vi. H ukaribrate na Ũhoro waku. Mũbĩci. Mũbĩci. Mũbĩa. Riu ni ani supportaga muno ni anyitagirira muno. Wow. Ona kundeithia kwandika script. Wow. Na akenjugi ona anake makwa ni makenagira the whole family ni supportaga. Wow. Na ni monaga ati ni manjiraga congratulations mam ni ureka wega no thi na mbere. Kwa bure ni njigua njiganire. Wow. Kiroto kia production yanyu ni kiriku? Ndui. Kiroto kianyu ni kiriku gia gikundi kianyu? Ati one day ni twakora tukithaka nja ya Kenya. Wow. Nä tå gå kä rä ria Embu Embu tå tåraga tutiecekene by the way na nä tå racokeria Kameme ngatho tondå tarä u twä abandå nä mamenya kaingä Embu kä hanaine na Kirinyaga very close å guo tå gakanä te å guo nä guo tå thiä we are neighbors no nä tå kenaga gå tie må ndå tå tereagwo nä twereagwo gä gä kå nä twereagwo gä kä rä nyaga Kimeru na kä mä rå rä u time tå rahope tutathi na mbere na kwaraniria na athaki a Kabis Production na meha nigetha gukorwo makimenyana nawe magigucokeria ngatho ni undu wa kumanyitirira na njira nene muno na nigetha umenye kiroto kiao gikinyite ha mwina muthako mweru mwina muthako uretwo atia njira ya icua ni muthako radio horo waki njira ya icua na ndi mugwetu mundu kuri mundu na thicua-ini ni atumia aria matabotaga kuthitha maundu ma kwao kuhitha ni muchene ndugawite mucene ucio riu wakaundu twikire nyomba akera muratawe akandika wakaundu twikire nyomba akera muratawe nake muratawe agatake the advantage tondu riu no amenya riu akabanga no ni wera agagucokerera riu akanjokera riu muratawe behind ha agakuuka na mucene to ni arakwenda wanaweka kaundu moyo the friend ndai na muthuri wanaweka kaundu na mugorera fringe agatengera my husband na muvira kore na muvira aje akamwera my husband did my husband this runa gya kabanya tondu rundi na muthuri na no amende yana ni project ru akathondekania maundu oya akatheguta agatonya nyomba oh my god runi agukania atumia wamenya kundu gwaku kubanona ugakira riria murathaka mukoragwo murongoreirie ki one twendaga kuthomithia andu twendaga mwiroreri urora twirorera akorwe ni arathoma na kiria turamuonia ni aratuika entertained ni arakena na wana mwana uria ungikorwa underage akiona mbica cietu mithako yetu kutina undu wa nthoni urauka muciari ariga gwe remote thiire kutwambe tu skip vau kana tucenjie station vau vambe vavituke one mithako yetu ni general film wow yani gutire thoni mukiona nginya na muciari mwana mukuru no monaniria hamwe twendaga mwikare methari muonthe mwana muciari guka onthe niguo mwikare muone so twendaga gukenia the entire society yes hatari urathoni muthako cio ni wambiriirie ucio icua-ini ni mwambiriirie ni wambitie uraguthie ri onia kana ni wambitie it is already ended wetaru itengiu market wetereire market wetereire market tukumionana guku gwa Kameme TV mwambitia kwina mwihoko munene ni muthako na muthakaga riria murathaka ri muthakaga gwa thikũ cigana muthako umwe muthenya umwe kana aca mbere tukiambiriria twathakaga na mithenya 3 but twacoka twakati tutu tondu twendaga tunyivie conversation tutigakorwo na magwikara muno matuthikiririe twendaga muno action rundu wa to details tu tukona 2 days ni mbegani na rimwe ni iremaga niguo no nyende kumenya atiriri challenges iria ucemanagia nacio wita mutumia ni ukoraga muno atumia a artist tuge ni ithue mundu wothe wi kundu guothe kwa limelight ni makoragwo na thina muno angikorwo mundu uria akuhikitie ndari wa field iyo ni mukoragwo tukoragwo na thina muingi muno ni mathina ta mari kumugeragira okay ni njokerie ngai ngatho tondu like on my side muthuri wakwa ni akoragwo ni supportete muno
right now as we talk ndai Embu aikitui wira no kwa ni amuvurire na mwira ni twetwa gwa Kameme ambira ni sawa you have my blessings. Secret ya guikara ni iriku? Secret ya gwikara ni gukorwa wina ngoro yumanirite ndukamuthithe na yundu tondu tariu no aegwe maybe I threatened akigwa turathie na gituamba na nike tuthakaga nake ai muthuri wakwa but one ni nendire macemanie mamenyane niguo makimenyana na ni arata na metanaga eru uria andu mamenyanaga na matikuraga na metanaga eru. Another thing is muthuri wakwa ni muvonoku so I think I maturity yo ya ro ya kuvota gukurana uria mbitikitie miene yo ingi waneno ingi ya mathako no nginya mbitikie tondu one tuyetikani muthuri waku ni wabata muno ndona mwira oka undu Mr. Wahome ngwendete muno thank you ni twakumva support na kumbitikiria ngoro ni tende mari wanangikora ndo nakunja ni monaga ta kwanda reka the right thing when wamvere rutha no kimbitikiria I love you. Wow, ugemwika no twende kumenya atiriri challenges ni iriku ugeragira ta mutumia riria urathaka? Gutingikega challenges nini tondu ringi ni tuthia ringi gushoot ringi ukona ni mathare mukubangite ni wacererwa kwa ringi ni uka gukamana utuku no ukona riu iyo ni challenge no tine ni ogwe ngikugiria uthi na mbere na mathako maku. Ndenda kumenya atiriri twirigirire ki na kiugo kia mwisho ni kiriku? Tokite December ne okara peak time yetu ni tukumuva twina storylines already ni tuplotete imwe ni scripted na irigirira ikindu kiega na bomo mengi kiugo kia mwisho kwi mutumia waku we oce ningibota kumucokeria ngatho ni mucokeria ini hari kamera tibe arauga ndangivota no kwanda ngegania ciugo tondu riria tukuthie go shoot na mbokere rimwe thaa kenda ku script na thie na ringi na rikia go script tuka ya twatina tuge shoot no nginya tuciekere computer ri koguo ngakinya rimwe ringi thaa 5 mithenya rimwe no kona no tutionanaga rimwe na mbokire na cast nyomba na mwira ndariria andu aya na nginya kumbelewa tondu cast ira nyingi yakwa ni aria thakaga na orenge ni atumia na ukora no ni trusted ni ara go trust cio ni ngatho nyingi muno na I love her so much. Wow. I kamera riko ni ukwenda kana korenda kuinukira kamera ini ha kamera ino iha mbere yaku eno etagwa Ann eno igo eno Ann nakupenda sana ana nginya kumba motisha na nike fan number 1 nikyo kwamba kuona sinema ya uma. Wow. Wau atomwero geithania mucie na ugio kaundu ka mwisho. Okay, ni wega ni kunjitikiria ngethania mbere ni ngukethia family yakwa no angesinda gukethia muno nyino wa Mwangi nyino wa Chantel Jack Eric Shomba tone nyunde ndamukethia muciana ciakwa na muthi na mbere na kumbe support na andu othe yake arigini ndamakethia na muthi na mbere ona nyuna kumbe support tondu ni mumbeaga support na andu othe abikibiki ara mekaraga bau barabara ndamukethia ndono kugeithia nginya andu aria metho kuri we turikiririe kana kuri undu mundu arenda kuga wa mwisho ngethia andu mega na undu mona ndukage kuinuka Mr. Wahome already ni mugukethio na nakwira ni mukwendu wikare ukimenya guguo nirenda gukinyeria ngethi ciakwa kwi kama Ivastibon Emmanuel Wega uria ke candidate ya class 8 this year na gukuwishira all the best ni turakuvoera na nituretikia ngai ni gukuvotithia wike wega to my daughter Jewel in class 3 Lighthouse Academy Mutudore I love you na ni tondu wanawe you are an actress niguo ni bisi no ndoraia na ni wandimayaga kiria mbikaga. I love you to my church Triumph Church Embu and my pastor Apostle James. Ninawapenda, asante kwa kava yenu. Ni ugaithanirie muno, ni ukugeithania nawe ndukanike kurugama MC we mwakura. Mutumia wakwa bari ari. Thank you ambiria kwa go stream umunthe aciari akwa ni bise mekarite bare ni mwene arorereria guguo. Asante ni kete kai staff members fan akwa Facebook Magi na wale wengine boda wale muvo na staff members. Asanteni sana, nitwashokia ngatho ni undu wa nyuguka.